Reti ya thigithigi ene matatu atwarithia nduthi igithie na mbere gwakiriria gukoretwo mirugamo ngurani iguru rigie kunina kana kwaga kunina mururungano wa ngari cia ukui mwena umwe ukiguanira kunina na ungi ukiregana na ndeto eno o nginya riria nduthi iritaukirwo makinya maruru ikaro-ini na atwarithia nduthi kaunti-ini ya Narok. Murugamiriri munene ngwataniro-ini ya ene matatu Kuciani Muciri augite ari bata honge ici ciere ciunanire njung'wa na guteaniria ngurani ciao atwarithia nduthi makiranira guthingatithia mitugo miagiriru. This meeting we've been able to agree that there will be no more arson or touching of our vehicles. Magari haitachomwa tena. Wana bodaboda kutoka Narok wamesema ndio watakuwa first responders wa kuhakikisha hakuna gari ya Mkenya itachomwa, kwa sababu incidents and accidents, hakuna mtu anapanganga kufanya accident. As a result, the same way I cancelled the strike that was to be on Monday, I have also cancelled the strike that was scheduled for the next Monday. We have started discussions and dialogue in earnest. Ndio maana tuko hapa Narok na tutaenda kila sehemu. Wanabodaboda tumesema hakuna kuchoma. Utongoria wa nduthi uruga kuri na atwarithia nduthi matabanagia waganu mehithanitie nduthi-ini na nio marathukiria ruhonge ruru ngumo. Maidolas ambao wanasimama kwa barabara na wanachoma magari za watu wakisema ni watu wa bodaboda, tunawapatia onyo, tafadhali wacheni hiyo tabia, kwa maana pia si kama bodaboda, kwa sababu tumechoka kuharibiwa jina. Tukiwapata tutadili na nyinyi head on. So tafadhali, kama ajali imetendeka, toka hapo, wacha polisi wafanye kazi yao. Ona kuri uguo mwa umwe wa ene matatu no merumite kinina kuga gutiri mugomo munine o nginya riria mariona atwarithia nduthi ni matacokirio makinya maritu. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Narok, ritwa riakwa ni Wanyuike wa Mbugua.